Ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakundwa, turizera ko mumeze neza, muguwe neza ahantu muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize iyi si. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ni umunsi twatangiye amasengesho yacu iminsi 40 nk'uko twagiye tubibamenyesha. Ni amasengesho rero azaba adasanzwe, ni amasengesho yo gufata imisozi yacu, ni amasengesho yo guhabwa umugabane, kuko kimwe cyo twamenye mu buryo bw'umwuka, kuko duhabwa kumenya iyo twizeye Imana, tujya tugirirwa umugisha ku Mana tugahabwa kumenya. Muri bimwe twamenye rero nuko hari umugabane wawe uhari waguteguriwe utari mu kwakira, kubera ibitero, kubera imyuka igiye itandukanye myinshi. Tuzagenda tuvuga ubwo bwoko bw'iyo myuka yaje irazibira kugira ngo utazahabwa umugabane wawe, utazagera mu mugabane wawe. Rero twatangiye amasengesho yo gusenya iyo myuka. Harimo imyuka y'akarande, tuzasenya ibicaniro byose byo mu miryango, tuzakubita imyuka ya za karande, tuzasenya imyuka igiye itandukanye yakuborotse, ikaba irimo irakubuza kwakira umugabane wawe. Umugabane wawe rero ni uwuhe? Umugabane wawe uvuze iki? Guhabwa umugabane bisobanura iki? Ibyo byose turaje tugusobanurire umugabane, umugabane wawe, tugusobanurire ubwoko bw'umugabane wawe, kuko hari imigabane mu buryo bubiri. Hari umugabane wo mu buryo bwo mu mubiri, hari n'umugabane wo mu buryo bw'umwuka. Rero mu buryo bw'umubiri ntabwo ubayeho uko wakabayeho, no mu buryo bw'umwuka ntabwo uri mu kirere wakabaye urimwo, ntabwo uri mu bihe wakabaye urimwo, ntabwo uri mu mavuta wakabaye urimwo, ntabwo uri mu muhamagaro wakabaye urimwo. Mu buryo bw'umubiri ntabwo wicaye ku ntebe wakabaye wicayeho, ntabwo uri mu buzima wakabaye urimwo. Kubera iki? Kuko Satani yaraje arakuzibira kugira ngo kinjira mu mugabane wawe. Twatangiye amasengesho rero yo gusenya iyo myuka kugira ngo ubashe kwinjira mu mugabane wawe, kugira ngo ubashe kwinjira mu masezerano yawe, kugira ngo ubashe kuba mu buzima Imana yateguye kuzabamo, kugira ngo ubashe kunezerwa. Umaze imyaka myinshi utanezerewe, umaze imyaka myinshi hari ibintu byafunze umugisha wawe. Aya masengesho agiye gukubita, agiye kubomora, agiye kunetraliza ikintu cyose cyazibiye ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nkusaba ngo uzamukane natwe uyu musozi, udukurikiye hano kuri YouTube, ariko uzamukane natwe uyu musozi. Tuzaga twiyiriza ubusa, dufungure ku mugoroba. Rero uzamukane natwe uyu musozi w'amasengesho. Uraza kubona impinduka mu rugo rwawe, byarayangaye uraza kubona impinduka. Reka nkubwire, turaza gusoza aya masengesho hari amashimwe ufite, hari ibitangaza byabayeho, hari imiryango yafungutse ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusenge Imana yo mu ijuru. Data, ndagushimira, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye. Ndasenze muri aka kanya Papa, dutangiye amasengesho y'iminsi 40 turi imbere yawe. Tuzamutse uyu musozi tuje kugushaka, dukeneye kubona mu nyonga hawe, dukeneye kubona imirimo yawe, dukeneye kubona ibitangaza byawe. Turasenze Mwami, hari ibicaniro byacanwe ku buzima bw'abana bawe, hari ibicaniro byo mu miryango, hari imyuka mibi yose yagiye ihagurukira abana bawe. Ariko turasenze muri aka kanya, imyuka yose turayikubita hasi, ibicaniro byose turabizimya. Turasenga Imana ihindura ibihe, Imana ihindura amateka, mu izina rya Yesu. Iyo myuka ya zakarande turakubita hasi, turamenaguye mu izina rya Yesu. Buri kintu cyakozwe cyose ku buzima bw'abana b'Imana turakikubita hasi mu izina rya Yesu. Abantu bahambiriwe
bawe turavuze babohoke mu izina rya Yesu. Bantu babashwe n'imyuka y'indwara, iyo myuka ikubitwe hasi mu izina rya Yesu. Iyo myuka yose turayinetraliza mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'Imana gukora ibitangaza n'ibimenyetso, abantu babohoke, abantu babone umugabane wabo, abantu bahabwe gakondo yabo mu izina rya Yesu. Ibyabazibiye bikurweho, imbaraga zose zikurweho, bantu batabarwe, bantu babona Imana, amateka ahinduke, ibitangaza bibeho, bantu bakira indwara, bantu binjire mu masezerano mu izina rya Yesu. Urakoze Papa, turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana igiye gukora ibirengeye ibyo tugusabye mu izina rya Yesu. Dusenze twizeye, amen. Turagushimiye wowe wuguriye iyi video ukaba umaze kumva buno butumwa. Imana iguha umugisha. Icyo nkusabira ngiki, iyi video yisangize inshuti zawe, kandi niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo video ugiyeho ujye uhita uyibona. Hanyuma turagutumirira kubana natwe muri aya masengesho. Turaza kuyasoza ufite ubuhamya, turaza kuyasoza Imana yakoze igitangaza mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom.